Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nauna Selli Thérapie, Melen Salmina Noko Kaundon. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 8e mois 2023. Engara sendo de yoga e toppe siko dungal lamu yande kadi ender thérapie même. Kunu marden ko sendo de ngande kala wondigal kala huwondiral wiyete relation kala nabidal hida duwa landade hoorema ko hundum maruda ko yafoda e nder ngal do wondigal. Merci ma chère Sireba, merci DJ Ibrahim, bonjour mon frère. Ko ɓuri hewde kon en naatay e huwondiralji ronken landagol hoore meɗen ko honɗum heɓeten e ngal ɗo huwondiral ma ko honɗum laawoto en ko honɗum perdeten e ngal ɗo huwondiral. Merci Alpha MMD. En naatay tun e huwondiralji ɗin yahoyen ha wi'en hiɗen piya hiɗen jamfa hiɗen ɗayna. Merci ma chère Halimatou Diallo. Onano si a naatay e dewgal no woodi ko duwaɗa landade, si a naatay e association, si a naatay e fedde, si a naatay e jokkere enɗam, si a naatay e gollidal, ɓay wona a alamu ko a bani adama hiɗa mari labuddaji, hiɗa mari besoin ji, hiɗa mari faaleji, no woodi ko a faalaka. Naatugol ma e nder huwondiral, you have to ask yourself, what is the cause to be in this relation? Ko honɗum woni piri on, ko honɗum woni joddi fi yomi wonu e nder ngal ɗo huwondiral. Ça c'est très 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 important. A ndaari dewle ɗe ngannde, a ndaari huwondiral jiɗi, a taway ko angal faamugol ɗeɗo toɓɓe ka thérapie woni addude ɗi sonjaaji. Merci Amadou Diallo, Aïssatou Mo Hassimiou, merci. Je salue votre mari Hassimiou, merci beaucoup. Ali Bari, merci. Massadou Diallo, good morning bro, good morning too. Jonnon si tawi naatugol ma e huwondiral, si tawi ko duwaɗa yaafade si wona nder ton ko cellal ma ngal yo hef ta santé wattan yiɗa. Si tawi ko duwaɗa yaafade ko dimu mangu yo dignity, si tawi piri wonugol ma nder ton ko duwaɗa yaafade ko teddungal ma ngal yo respect. Si tawi ko duwaɗa yaafade ko ɓuttuma ɓuttu ɓernde ma ɓuttuma aduna e akira, tawi ko ɗum duwaɗa perdude. Si tawi ko duwaɗa yaafade ko duwaɗa yoɓude ko perdugol neɗɗankaku yagal ma ngal wonugol ma bani adama. Oui, dewle buyno ton si a wattani yiila neɗɗon atto o jombede himo woni neɗɗo, ɓawto o jombede o wonta goɗɗum ngo ko goɗɗo wata innitude, tawata on mo wondi e ɗon si serti e makko la personne ne se retrouve plus, ne se reconnaît plus. ɓay o hawki hoore makko e nder dewgal, o hawki hoore makko e nder gollidal, o hawki hoore makko e nder fedde, o hawki hoore makko e nder association, o acci toon goɗɗum ko o jeyi ko waɗatamo bani adama, honɗum cellal makko ngal, honɗum dimo makko ngo, honɗum teddungal makko ngal, honɗum ɓuttu ɓernde makko, honɗum neɗɗankakuyagal makko ngal. Individualité ko mo wonɗa mo tawata an on ɗum ɗo ko an tun jeyi. Ko ɗum waɗi no sattani sonnaɓe pus nde gorko accitata, no sattani worɓe pus nde debbo dogataɓe. Iɗa andi ko ɗum koko ɓe sacrifie nder, koko ɓe yaafi nder ton kon. No sattani ɓuyi yaltugol e golle, no sattani ɓuyi accitugol gollowo go, koko ɓe deppan koko ɓe acci nder ton ko. Donc, il doit l'andare in your relationship, kala huwondiral, dans n'importe quelle relation.
C'est quoi le sacrifice? Si le sacrifice est ta santé, ta dignité, ta paix de cœur, ta personnalité, hein? Haray une relation d'idon, terre to di yaha, nafore alaimi. Nafore ala ko wondata e banadama a sella. Nafore ala ko wondata e banadama ko a maccuɗo. Nafore ala ko wondata e bana adama a ɓuttina. Nafore ala ko wondata bani adama perda bani adama yagal manga. Waɗugol ko faalaɗa e tertagol ko a faalata ko ɗum bani adama suɓagol mangol. Joni siɗa natude misal e dewgal arande e laawol ko duwaɗa andinede. Arande e laawol bana adama wonɗo yahande dewgal ko duwa andinede. Wota o toñu, wota o jaɓu toñede. Parce que le religieux ñamirowo dina on ko hunde potere petwon jannata. Merci ma chère Idiatou Niane, merci pour le soutien. Le religieux ñamirowo dina on ko sengo woto petwon jannata. Ɗum menen men innata ɗanninayi o jannay woni Allah yiɗa tooña acce toñugol ko ɗon woni attude. Ko ɗon woni hattude. Allah wi ɗon yiɗa tooñe acce toñugol ko on kadi wi wota jaɓu toñede. C'est ça la spiritualité. La spiritualité c'est l'équilibre mental. Dina wahina kanko wasata. Ko ya jonnu jonniteɗa. C'est la réciprocité. Amma le religieux dina bani adama ko ya jonnu ha batirire ma nde lanna an habboɗa ko wotaka. Si tawi hiɗa natude e dewgal arande ko jannata gorko fokkitanɗo dewgal ma sonnajo fokkitanɗo dewgal ko o règle wota toñude kono noon wota jaɓu kadi toñeɗa. Andi a jannimo wota toñu, donc si o toñoyi o anday o waɗi o bonni o ƴetti haqqe goɗɗo sattoyta e makko argol yaafino moƴƴintina ko o bonni ko. Si o toñama o darato ƴanta haqqe makko o jaɓata o toñe ha gasa taw ko kanko kadi toroto yaafa fuye seytan wuru toñunu mon o jaɓata. Ko ɗum ɗo bonni gurdal, ko ɗum ɗo bonni dewle ɗen, bonni leyɗele ɗen, bonni musidal ngal, bonni diwe ɗen, bonni feddeji ɗi. Gaz layti ko nde toñaɗo on wontata toñowo wontata torowo yafafi. Ɗum ɗo bonni leydi ndi. Battane mum non ko halaku yi. Ta sikku non ko wonɗo toñude on tun halkete jaɓuɗo toñ on fof Allah halkay. Ko ɗum ɗo woni ko woni hen famade. En sikkay wonɗo toñude on ko on ɗon jeeyi halakuye on si ari. Enen en jaɓay toñede yawmal qiyama hetten golleji makko ɗen anda hayti jaɓete. Ka haqiqa wonɗo toñude on e jaɓuɗo toñe on tawata himo taƙana ittugol tooñ, ittiraɗe juuɗe ma ittiraɗe hunduko ma ittiraɗe koyɗe makko ɗe ƴiwgol ɗon. Salagol makko ɗum ɗo si halakuye on ari sawamu Allah wifay on fof sawru wotu. Sawru wotu ɓay ko woodegol ma woodini toñe ɗe. Ko ɗum waɗi so iwi e ma o yahanay goɗɗo kadi. Si an a haɓuno toñe ɗen no gasa ɗum ɗon jannayi no ce pervers narcissique ce démon
na wonɗo o toñate. Merci ma chère Fatou Dingré, Sidi Monen Marama. C'est ça la vérité. La spiritualité, c'est quoi? C'est l'équilibre. Andi si ben nani fi spiritualité hakke ko tay be halkike e feddeji be shikka koye fedde wonɗa honɗum e fedde ni kadi fedde ko fedde diina ko diina asi tawi noon feddinagol ko ɗum moƴƴamma c'est ton choix andu noon fedde na diina fedde c'est un clan ko haldi fotti banadama ko yiɗi ɗum feddinagol par ce que banadama na ko hisi ko huli reedu Allah ko faala ko ya aru e makko hara ɓisal directement ko ɗum waɗi siɗa torade Allah be anda ko honno torortama sona ɗum gande heɓay torade sa jooɗike ɗo ya latif ɗa faala tappa e million fu sa toraki ya razak fu sa toraki fu sa to ko inde makko haalna honno torɗam ya latif ya razak ya rahman fu sa toraki sa tappiɗo milliard fu sa toraki ko honno won toragollal sa inni ya latif okkan suudu newinanan gurdal nganna accira noon moodi na an tuni ka hoore leydi ɗo immoɗa yaha jogoɗa sababuyaji dagiɗi fiyo suudu heɓo an ko amum torade mi fillito honno Allah tororte ya latif ya razak okkoran kaydi accir noon wona paho sakko nodda temeɗɗe so o nana accir noon ta barkinorɗo hay fus ya latif ya razak okkoran kaalisi haala noon montango sona ɗum so okkorima mbuuɗu ko kaalisi ko mbuuɗu ya latif nde hitande ɗo mi faala a okkam 10 milliard haala nombre no wela Allah si weeti bimbi immoɗa yaha jogoɗa sababuyaji no ɗum ɗon heɓora ko a huntorade Allah ɓunɗa ko yela on ɗo tappudeɗa million ji te on ɗon o yeloto woni ko ɗum wiyete le religieux ko ɓen bonnata aduna o ɗimmum ɗum si goɗɗo naata e dewgal ko honɗum o duwa andinede par ce que dewgal si moƴƴirima ko aljanna aduna si moƴƴiralima ko jahannama aduna ko ɗum woɓɓe suuɓi jombata filli ɗo ɗimmum ɗum ko banadama duwa andinede si o naata e dewgal ko nde o andata naatirɗe ɗen e yaltirɗe ɗen par ce que le religieux kanko ko sengo o yarata ñaamirowo diina fof ko sengo yarata sengo il n'est pas équilibré dinul wasata ɓe faalaka dinul wasata l'équilibre welataɓe ko amma ɓe ɓeyda ma ɓe ɗuyta mais l'équilibre welataɓe dewgal ko be anda naatirgal ngal e yaltirgal ngal fi hon ɗum ton hino ɓuuɓa hino sofa joni si a naati hoore ma nden anga gorko e dewgal Allah no jonnuma yaltirgal wiyetengal talaagu cergal si a wiiri ɗengal ma ngal bandirawo ila hande mi accitima hay si koye fijundare wonɗa wontisoɓe c'est fini c'est plus tard ce n'est plus ta femme o naata edda so yalti c'est terminé tu t'es libéré an gorko an a suddiɗo an e yimɓe maɓe Allah kadi no jonni on yaltirgal an e yimɓe maɓe an kadi Allah no jonnuma yaltirgal sa yi goɗɗum e o gorko tawata moƴƴanama welatama hiɗa wawi wiide vraiment mi tortike hoore am sharia on no newnanma ya ƴettu ko o jonnuma kon jonnitama ça c'est la sortie mais ka diina
ɓe jannete côté gorko on ɓe jannatama côté suddiɗo ko ɗum nanta gori ngin no inna mi accitade haa ka o yehi ko c'est parce que imo sikkude na bani adama ko makiti o soodi dewgal ko haldi fotti ko fotta e hoore mum kon no waawi kadi firtede no moƴƴiri ko ɗum waɗi si halduɗon fottuɗon ko ɓay na an tun jogii ɓoggol ngol siɗa waawi accutude oɗa kadi no waawi sortade ça c'est la religion révélée tata ɗum pardon e nder dewgal ngal yaltirde de laamateri ndin wonɓe ɗon ɓen laamateri wonɓe ɗon ɓen ma mokobaɓe wonɓe ɗon ɓen fewjaɓe wonɓe ɗon ɓen kadi no jonna pouvoir sendugol gorko e debbo sanga hombo tuma tawi ɓe hulani wonkinji maɓɓe ɗin ma ɓiɓɓe ɓen wonkinji gurdam maɓɓe ɗan hulanama si ɓeɗo wondi fitina yaltay hay si tawi noon gorko on komo galaɗi sonnajo on komo galaɗi andi ɓe serdata ko saati goɗɗo wara goɗɗo ma goɗɗo saa goɗɗo serdata par ce que ɓe galaɗi ɗiɗi haray oɗa no jogi triangle ka yaasi ɓen ɗon no géo demo debbon kadi no mari triangle ka yaasi on mo géré donc wona wodaɓe c'est des cadavres donc ɓe wata sirtude donc laamateri ndi ma moko ba ɓen arata senda ɓe wata wonkin cham mata goɗɗum bongo tawata wattoɗako goto fof fokkitanɗo dewgal sa jannaka ɗiɗo mi wondiri Allah taguɗo langon a wulloyay ha sancoɗa Merci Halimatou. Halimatou pose une question. Dans notre communauté, pourquoi quand les femmes demandent le divorce, ni le mari, ni les parents de la femme ne vont pas accepter? Non. Ender leñol mengol ma musidal mengal ko fi hunɗo si sonna ɓe landi ke tortagol hoore mum mawɓe jaɓata. Non, na fou. C'est ce que j'ai toujours dit. Na fou. Ko woɓɓe jigginori ɗum ɗo e waɗata fo e miran gooto min mbiɗa anndi ɗo hannde buy ka nder communauté men si ɓe faalama tortade hoore maɓɓe c'est très facile worɓe ɓe non faami ɗum rewɓe no faami ɗum ko ɓuri noon jaalade kon koko yewɗa ɗo ko non woni ko ɓuri jaalade kon ko on ɗum addi ɗum ɗo wota yejjitu ko honto ƴettuɗen diina wota yejjitu ko ɗum j'ai toujours dit ça koye nder macca ngaa koye nder macca ngaa diina woni ko ƴetta koye nder macca ngaa ko politique woni ko ƴetta donc ko seeɗaɓe suɓi diina kan ko seeɗaɓe no wodi noon suɓinoɓe jangi suɓi ɓurɓe ɓen suɓaaki donc sa suɓaaki hunde a wata sendidirde ko laaɓi e ko laaɓa mi fillito e nden toɓɓere ɗon ko on ma yewde ɗo koko wahina konko ko laaɓi ko debbo on no mari yaltirgal gorko on no mari yaltirgal no woniri noon ko on no fuɗɗorɗon dewgal ngal ko gorko on landi l'homme a fait une demande ko nde tuma landotoɗa a landoto ko jewɗa siɗa yawde ƴetta auto ma on a landoto goɗɗo a ƴetde téléphone ma on a landoto goɗɗo non ko honde tuma landotoɗa parce qu'il faut négocier ko tuma haldidetaɗa miɗa faala o tigi nahi mi jaɓima mi jaɓa c'est que la personne est libre dewgal kadi ko noon mi faalaka woni si gorko on wii faalaka e si debbo on wii faalaka sertugol ngol na goto si debbo on wii faalaka ko yo ƴettu ko jonna kon o jonnita oya là c'est terminé lanni c'est fini
na ɓengu makko aduna. Gorgon kadi sa wi a faalaka fi biro ma no faala mawɓe maɓe no faala kammu ngun no faala c'est fini. Fijudaro ala ton hara wi dum bandirawo mi accitima fijudaro ala ton c'est terminé. Illa so wona hara a wonda e hakkille maɗe sona ɗum c'est terminé. Donc mayin o waɗna mo yaɗa himo o waɗna mo yata himo heewi tew sababuyaji e yimɓe. Ta jaɓu sabu goto jiiɓa gurdam maɗa, ta jaɓu aade goto bonna aduna ma on e akira ma on, ta jaɓu ɗon si Allah indi wonde honno no moƴƴiri ma certe no ñawore ala ka dina ñawore ala to ko enen créyi ñawore ala e dewgal. Wonde no moƴƴiri ko non wondugol no moƴƴiri holla on gaccata. Mais si tawi ko woni on gaccinde ko no wawi on coɗɗinde yewton mo kala rondo responsabilité mum ko waɗi ko mo kala irrito ko wondigal moƴƴal no wondigal moƴƴal na malaika na gurdam malaika moni haalde ka haɓetake. Ça n'existe pas. Waɗay ɓe ɗum ɓe ko copie woni wadde ma an on miiji ɗum. Wondigal bongal ko ngal tawgal goto kala e mon jonnitata haqqe oya on jiiɓay haqqe oya on haɓɓito ɗon on yahay ka yaafi yahon ton e wullitagol e ñaawoje penale ko am moƴƴinta dewgal ma ngal ko am bonnata ngal na ɓe ka yaasi. No naatirɗon ka nder suudu non suuɗorɗon non huntuɗon tuuyoji mon ɗi ko non duwaɗon gerdude kadi probléme ji mon ɗi. No naatirɗon ka nder suudu non fermuɗon baafal ngal ittuɗon tuuyoji mon ɗi goto anda ko non kadi ñawdirton ko non lootirton coñci mon tuunuɗɗin ka nder suudu na ka yaasi lootte. Si tawi kaka yaasi lootete o yon sertuno moƴƴi par ce que ko wiyete kon barke hara e wiye mo. Joni noon aren ka toɓɓere men ɗimmere nde en wi ka toɓɓere men aranere mo naatay e huwodiral andu ko honɗum jonnata. Si tawi ko cellal ma ngal perdata dimu ma nga ɓuttu ɓernde ma o teddungal ma ngal neɗɗankaku yagal ma ngal terto on ɗon o yaha fep c'est un esclavagiste. Merci Amadou Wuri, merci Mamadou Diallo, merci. Quelqu'un dit merci, Mamadou Diallo dit bonjour Oustaz, vraiment merci, merci aussi. On a ami Oustaz. Voilà, appelez-moi Nauna Sed. Hawilando Oustaz, goɗɗo reɗo joni on to ittuɗa dalil, on to jannguɗa ko fedde honde c'est un photo e lawol miɗa watti kilote ayne Oustaz ko no waɗir noon moi je suis pas Oustaz nami wajotoɗo nami janno. Je viens partager la spiritualité, mes idées. Merci beaucoup pour la compréhension. May etiga wi ko hoorema ko Oustaz ɓe ñawete atto darngal par ce que ɗe mari ɗo ñawoɓe ɗe mari windoɓe baraji way kamɓe ɓe yahay ɓe waɗa an ko ama layika kamɓe ɓe yahay ɓe waɗa mais an ko kamɓe itta ko ayni. Donc le mot Oustaz là c'est pas facile May merci Souleymane Ba joni e ɗimmun ɗum ko notido a famde e wi aduna on no heewi tew sababuyaji e yimɓe innal aqda wasiyatun ko ɗum Allah fa leydi no yaaji ko fi on ɗum ko fi honɗum Allah wi leydi no yaaji si wurota ko ɗo no wuro ɗo si oɗo wondota ko nawna selli no wondo si oɗo yewdetaka nawna selli no yewtide
si goɗɗo wi waɗima embargo nawo gandan nawna selli ko musidɗo ma wano nawna selli kadi donc no woodi ɗo piiji mi aray mi sendoda e mon no woodi e mon on fuɗɗinoke spiritualité mon on neeɓi ko fi yon anndu on feeta na feetere jogiɗo no woodi wonɗo miijitorade wona moɗo c'est pour ça il faut partager ce genre d'idée no woodi yimɓe ɓe heɓino o pensé ɗi fikra mais ɓe sikka ɓe feeti par ce que kala ka ɓe haali ya ha kenen ɓe hoolo ɓe feeti kam par ce que ɓe ala yaadude battulaw jon noon si mi ari min kadi min ɓucciɗo seeɗa han dahiɗa mari musidɗo wonɗo laggine no e waka diina ɓe inni allahumma salli ala muhammad wala ali muhammad comme woni ali muhammad comme woni ali muhammad ali muhammadu ko jaɓuɓe ko muhammadu addi ko ko ɓenga makka ka ɓiɓɓe makka ka Quraysiyanka si tawi no e maɓɓe jaɓuɗo ko nelaɗo addi ko o ɓeydaali o ɗuytaali ko ali muhammad si tawi ko min nawna selli woni ko jaɓi ko nelaɗo addi ko komi ali muhammad si tawi ko an woni ko jaɓi la religion révélée ko woni ali muhammad annabaɓɓen ɓe ala musidɗo ɓengure maɓɓe nden c'est l'idéologie c'est ça la spiritualité donc l'idéologie ko fiɓete kon hiɗa mari enɗan ɗum kadi c'est comme la politique nana ɓenna la famille politique oɗo ɗum ala kamen en ala ɓen politicien ɓe politicien jo ɓarori leñol yon sorto ko gawɗo a ɓarodde jaɓuɓe fikraji makko ɗin no kuuka ɓe woni ɓe musidɓe en ala ɗum par ce que adnan ko ɗon foti mo sendotota hoore ko ɗum waɗi annabi nuhu ɓawinni allah ko ɓiɗɗo an wonni allah inni la an ala famille annabi nuhu ala ko natuɓe ɓen ka nder laana ko ɓen noon woni ɓiɓɓe maɓe yimɓe ma ala ɓen ayi annabajo marɗo ɓen goni les prophètes n'ont pas de famille non kala e nder famille maɓɓe jokkuɗo ko ɓe halfinako kon ɗon ɗengude maɓɓe mayi joni noon ko honɗum woni yaltirgal ngal ko faamugo si tawi bani adama lorri sonnajo makko si tawi sonnajo lorri moodi mo lorri ɓiɓɓe mo si tawi bani adama lorri golloɓe makko wondiɓe makko ko honɗum woni yaltirgal ngal wona ko anduɗen ko moko baɓen jeɗɗo nodde sonnaɓe jeɗɗo nodde kawtal ngal nodde ɓe kadina nodde ɓe are ɓe tumbodira ɓe yewta hakkundeji maɓɓe ɓe moƴƴindina hakkundeji maɓɓe ça n'a jamais marché no yiɗa kono ça n'a jamais produit quelque chose ko honɗum woni yaltirgal ngal fii yo ɗum ɗo ñawde lanna faalaɗo yo lanno ko honɗum ko ɗaɓɓitugol on neɗɗo wonɗo tuñude ɗo ko honɗum e gandal ma e needi woni ko jaɓanimo ko woni wadde ɗo ko ton yahete no woodi neediji no woodi hoolareji no woodi gande no woodi faamuji ɗi bana adama on fiɓata si o piya goɗɗo barminamo si o haɗa goɗɗo wuurugol ngurdan newiiɗa si o haɓɓito goɗɗo wa'aywa makko no woodi gande ko ga taw fuɗɗi ko ngal gandal yahante taw ngal gandal
waɗungal haa on jikkuɗon tawi o yiyatamo ko jikku bonɗo kanko. Si ngal ɗon gandal ƴewitaaka on gayni moƴƴintinde ɓe yahu ɓe ara joni kadi ɓe arde kadi on yaafondiri o foti mawɓe ɓe o arda joni kadi ayo politique africain fenande canfa ɗaynidiro mi fellito si tawi goɗɗo hino lorde goɗɗo ka dewgal ka gonde ka wondigal ka huwdal ka fedde nde ɓe woni wona makko baaɓe jeɗɗo areɗo ɓe ka diinaji ɓattega kawtal kaari en onon kadi seeneɗo jonnidira juuɗe ñaama ñi'eɗe yaafodira ma piyeteɗo piye hakkunde jama on ɗon ɓenna moƴƴiti ça n'a jamais ça c'est le religieux, c'est la matière, ça ne produit rien absolument rien. Wonɗo waɗude on no woodi ko woni mo waɗinde ɗum. Angal faamugol fi on jikku ɓenna ko ɓe makko arti e seytane jinna wingi memminite makko ko feetunoɗon dikki kono o piyata police. Tenteni police yiɓe laginirɗe o piyataɓe e o ñallayde fottude maɓɓe o piyataɓe sukaɓe fiimaɓe drogue ka o piyayɓe o yennataɓe ka kono mo wonde jinna ka e ko soro makko arde kono o watta ɓenno kono ɗum waɗi simo wadde ma siko sonnajo on lorde muɗum kono mo jalande ɓe ka yaasi ka ala jalande worɓe ɓe ananta mo jalana gore ɗen o kakkaranno ton mo fijudude ɓen ɗon mo teddini hay ɗimoɓe maɓe mo teddini ka o wujjataɓe ka yaasi ka wujjaɓe o yennataɓe o piyataɓe aray kala noon e yewtere men e wiyay bani adama on bonni wo konko tawi o anda valeur mum c'est ce qui nous arrive dewle men ɗen ko wonɗe bonnude ko angal andugol ko ha honto dewgal hitti cellal men ngal ko wongal bonnude ko angal andugol ko ha honto cellal men ngal hitti politique men on ko woni mo bonnude en anda politique no hitti par ce que ko jeerugol fiyakeji yimɓe ɓe no hitti kono noon ko siko jaasi halfinama ɗum haray golle ari wiye o ko min ko soro an goɗɗo halfine ko jamma kafi ara ɗon ko min ko ɓenga ko soro an ko menen ni ko jama on ko soro ma fertiɗa ferɗe kon to mbuuɗi yimɓe ɓe mo ko noon yewtirte jawle yimɓe ɓe fuɗɗike noon nanade on to taxe ji ɗin woni on to naɓa on to ɓuttu jama on to sécurité on woni on to fewndi ɗon taari kono no yiɗi wawi jentade taarika allahu akbar ene nde wawi jentade taarikaji hiɗon haɓi ka dewgal fi bugagol ara yewtugol fi fureji padi a mayno hitande kaari mo hiwraki ɓe soro a mayno hitande kaari hiɗa andi noon ko fi bugagol waddi o
bugagol waɗenna ko fi bugagol kadi jooɗi ɓe ɗon ɓen ala bugade ɗon aray ko ɗo wonde gattude hannde mi andintinayi ko arande laawol en yewti sa naata e relation no woodi ko ɗo waɗa famde ba hino nafa waɗugo thérapie cewtagol tun ukko e dewle ma naata e dewle lutta ɗon e ñaawooje fof faire la thérapie ko ñawdirgol wonkimmaki c'est l'importance andi wonkimmaki hiki andi kala lekki makin ka woni hiki andi kadi kala ko halkay ma ka woni wonkimmaki no wawma ñawinde ki halke ki jiiɓete ki bonna gurdam maɗa hiki wawma kadi ñawde ki moƴƴina gurdam maɗa ko ñawdirgol wonkimmaki ɓe anda ɗum ɗo ɓen ko ɓen tawata no ɗeɗɗe ka hombo ka moccoɓe awa si moccowo no ɗeɗɗudema wattan yiila ka dandema ɓawga e ɗo konondol ma ɗo ta juuɗe makko ɗen ɗibbuɗon pande par ce que ɓan hoore nden e ɓanndu ɗum connexion ji fiiriji ɗin ko ɗon rewi ko ɗum waɗi so ɗibbi ɗon ko haali wa repetay ko haali wa fil a haalay ko annduɗa ko anda a waɗna yiila kadi si tawi imo ɓande juuɗe makko ɗen ka fekkinal ma oui ɓe jogii parfum ji ɓe ɗum ɗon noon ɗuuɗa kam men ga ko nigéria ɓe ɓuri jogaade ɗum ɗon ma benin ɗuuɗa kam men ga waɗoɓe ɗum hiɓe mari uranteriji ko anesthésie si a puuɗi non aray a dosike net nangoɓe ñanne ɓaawa ɗo kadi gollitira ɗum tooña yimɓe si a puuɗi ano a bootay ndi maade ara annda ko ɓe haali o en nayi ko gonga ko ɓe ñaami kaari ko minen yaadi oɗa ko minen na ko fof ko beppale ko angal andugol wonkimmaki no waawi ñawdude wonkimmaki ko ɗum won ma naadude clinique yalta e clinique oui ko angal andugol ko ɗum won ma nabude ñaawooje hankingo ñaawi yontere hannde fotte nga kadi ɗo yawde kadi siɗa yawde ñaawoore fi ange ɓe nguma wi'umi accii tuubam banka suudu an a gorko mo tuuba gorko yaha joɗɗina ɓengu ma kaare ko on ɗum waɗi hey kam ko suudu accuɗa tuuba mama woɓe debbo on ko suddare wonandema ko a suddare wonande debbo nden suddare on accinde ka suudu o yeehi debbo on wattaki gorko on wattaki est ce que ɗa andi buy ko ɗo jokki ɓengu ma buy ko ɗo heɓi feere jokkugol ɓengu ma ko ɗo dewgal ma ngal bonata est ce que ɗa andi ko ɗo buy okki modi ma jiwo noddi modi ma he mene meɗen mari momin okka ko a ɓortiɗo ha laaɓi yehi jooɗi jooɗoɗo e sonnajo ma on joguito ɗon ko wiyete la communication saine so on wawata communication saine contacté nawna thérapie ekkito ɗon ko woni la communication saine yewtidal hisugal a wonay noon bane adama sonnajo on wona bane adama si wawon wadde ɗum na ɗum wata gasude par ce que ko bane adama wawata yewtidede qirrito bone makko ka qirritiɗa ko waɗɗa kon ça facilite tout kono sa woni ɗaɓɓo ko min woni gonga minen jogii gonga ko minen woni ka kammo minen jogi han on a yewdetake na bane adama ko ɓen yiyata no yaha e nder golle ɓe heɓa ko wiyete burn out ko ɗum burn out tadi énergie ma on lanni a golli ha batterie ma ko ɗanike ya plus de ressource ɗaɗi ma ɗin hey kan ɗi ronki ala ɗi charge gani ma ndi ronki ala ka chargede ɓooƴe ɗen ronki heere nde ronki on tuma noon yiyata neɗɗo mo naata ga suudu c'est fini so naati ga suudu a luuboɗomo o yaltata c'est fini pour lui sanga noon kadi o hatto jini chargagol ko fen noon ɓe ukkatamo e woyon waya koye jinna koye ñan e luubomo ha kadi feeta hara ko fewno ɗon o hatto jini l'isolement total par ce que ko batterie makko kullanni fewndo ɗon naagonga won ɗaɓɓutude
koko jento mo faama honto no heɓata jento fuɗɗalde to muñña haa ko fenande nane woni ko fenande kama na fenande kama ko woni yiwde ko woni faamude ko c'est une réalité dans sa vie koni na gurda na hoore wotere jogi ɗo ballin deftere ma nden to c'est une personne malade donc hara meɗen salmina sponsor ɓe amen ɓe fof ka hooro leydi ɗo eɗen salmina kala wonɓe men darde kala wonɓe men windande kala wonɓe sodde lekkele ɓuure e junngo amen kala wonɓe sodde thérapie je junngo amen meɗen landosino hayfi merci beaucoup à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.